أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib ne'matlab va tarbiyalab turgan maqbud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanalarimiz bo'lsa edi, rahmat ishini jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimiz erishib tursa edi, ana ahli baytina, ana sahabalarina ridvanullohi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qardoshalarimizga Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sunnati ortidan yergan mu'min musulmon qardoshalarimizga Alloh taolaning salomlari bo'lsa edi. Yusrillanib ham tahoratlanib ulug' bo'lgan jum'a namozining farzini o'tayim deb kirgan qardoshlarimga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yıl davrında Allah Teala bizge türlü fırsatlar bire, türlü mümkünçilikler tudura, aksiyalar bizning bu eng meşhur bulan kibitlerde Pechoruchka bo'lsin mol, Magnit bo'lsin mol, gül aksiyalar bulup tura, ham biz şu aksiyalarga qizg'i bul kibitlerge yeribiz. Allah Teala bizning kişilerden şunday sifatlarını bilip nek yıl davrında bizge şunday yana aksiyalar bire, Aşura günü, Ramazan ayı, Arafa günü, Kurban bayramları, Muharram ayı hem başkası. Bu aylarda, bu günlerde, bu saatlerde bizning izgilikler için savabını Allah subhanahu wa ta'ala arttırıp bire. Ama şuluk vakitte, şuluk mizgilde kılgan günahlar için Allah subhanahu wa ta'ala katırak sırrı. Hicri yılı boyunca yaşayız. Hicri ayları boyunca özümüzün kalendarını, vakitimizni sanıyız. Hem de 30. iyul günü 1. Muharram ayı, 1. Muharramның 1. günü bula, o da bulsa yana yıl tuva. Hicri boyunca 1444 yıl. Şul yıl bilen sizni barşağızını tebrikleyim. Ama bu yana yılda biz izgi ameller kılıp özümüzge özümüz hesap verir için verilgen aylar, hesap verir için verilgen yıllar. Hem de hicri sözü Peygamberimizin Mekke şehrinden Mekke şehrini kaldırıp iman urnaşkan Medine şehrine koşunup gitu bilen beyli. Medine şehrine koşunup gitkenden sonra İslam ümmeti için yana tarih bitleri açıldı. İslam'ın haklılığını görüp kişiler dinini kabul ite başladı. İslam devleti başkalardan ayrılıp dursun deyip yıl hesabı Peygamberimizin koşunup gittiği bilen beylenip kuyula. Bundan başlap hicretke hatli 2 yoki 3 yıl aldan deb ayta başladılar. Hicretning 4, 5, 10 yılının dip tarih bitlerine tirkile başladı. Allah Teala Tevbe suresinin 36. ayetinde bulay deb ayta: Euzubillahimineşşeytanirracim. İnne giddete'ş-şuhuri indallahi 12 şahran fi kitabillah. El-yevme halaqas-semavati vel-ard minha arba'atul hurum. Zalike'd-dinul qayyime. Hiç şüphesiz Allah'ın huzurunda aylarının sanı, Allah'ın hükümleri hem jirini yaratkan kindagi qat'i kararını bildirgen yazıda demek Levh-ül Mahfuz'da 12. Şularının 4'isi haram ayları, bu hak din hem doğru yıl deyip ayta Allah subhanahu wa ta'ala Tevbe suresinin 36. ayatında. Şu nilerge ayatlarga tefsir itip sahabeler aytkanlar, yılda 12 ay var.
Аларның дүртесе тыелу айлары, димәк, гынахтан тыелу айлары. Өчесе рәттән килә, Зилкагда, Зилхиджә, Мөхәррәм һәм дүртенчесе Җәмәдәл Ахир белән Шәгъбан арасындагы булган Раҗаб айы дип сахабалар бу безнең аятларыбызга тәфсир кылгандар. Харам айлары тыелу айлары дип атала. Әгәр дә ел буенда гынах, харам гамәлләре эшләү тыелган икән, бу 4 айда аларның харамлагы, гынахлары тагын да арта. Шуңа күрә бу айларда біз инде үзебезне гынахлардан саклап калырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә дәвамында әйтә: "Фала тазлиму фихинна анфусакум." Булардан гынах эшләү һәм гыйбадәтне кире кагу белән җаннарыгызны җәһәннәмгә атып, үз-үзегезгә зулым итмәгез дип әйтә Аллаһ. Һәм менә бу айларда, менә бу көндәрдә ничек итеп инде кеше үзенә үзе зулым итә? Biz андый кешене әгәр дә ки үзе-үзенә кеше зарар итә икән, тәненә, үзенең малына зарар итеп утырган кешене біз әлбәттә акылсыз кеше дип әйтер идек. Нигә дип әйтсәгез, чөнки үзе-үзенә зарар итүче кеше, димәк инде ул акылы сайрак дип уйларбыз. Нигә дип әйтсәгез, чөнки ачыктан-ачык беркем дә үзенә зулым итмәс. Әмма шайтан ләгънәтуллаһи алейһи безгә еш үзебезнең менә бу зулымлыкны, бездән зарарны бездән качыра, яшерә, төрлечә әйтеп аны төрле исемләр белән атап, безгә изгелек итеп күрсәтә башлый. Һәм инде кешеләр бик күп очракта менә бу zulmны үзләре белмичә дә кала. Мәсәлән, әгәр дә ки намазга калсак, намазны вакытында укымыйча, мин дә инде иртәнге намазны бераз сынгарак калып укырмын, мин инде нитермен бераз йоклап, ял иткәч, көн дәврында күбрәк изгелек кылырмын дип әйтә. Мәсәлән, шайтан шулай дип кешене алдый. Яки инде әйтә, мин хәзер намазны эштә укымыйм, минем гаиләм бар, минем начальством бар, алар минем белән канәгать булмасалар, мине эштән кусалар, балалар ач кала, мин аннан өйгә кайтып ул 5 намазны җыеп укыйм дип әйтәләр. Мәсәлән, бу инде үзебезнең гыйбадәтләребездә зулымлык. Шулай ук инде үзебезгә без зулым кыла алабыз, ул да булса вакытны исраф итү белән бөтенебезнең кулларыбызда кесә телефоннары, бөтенебез көн дәврында ул телефонны 100 тапкыр, 1000 тапкыр кесәдән чыгарып, вакыт карыйбызмы без? Төрле нидер социаль челтәрләрдә нидер яңалыклар киләме? Нидер YouTube каналда видеолар карап утырабыз, үзебезнең ниебез өчен инде бу дип әйтик инде расширение кругозора дип әйтәләр, шулай бит. Үзебезне башта кешеләрдән калышмыйк, белик, тегендә ничек, бу ничек дип, һәм инде үзебезне шулай шайтан алдап, безнең вакытыбызны исраф итәбез. Шулай ук вакыт, мәсәлән, кешеләр белән бер-берсе белән аралашканда, син беләсеңме шундый кешене, ул шундый менә шундый аның сыйфатлары бар дип без кеше турында гайбәт сөйлибез дә, аннан әйтәбез, гайбәт булмасын, гыйбрәт булсын дип әйтеп куябыз да, шуның белән димәк гайбәт гынахыннан саклап калынган кебек. Әмма бу шулай ук шайтанның бер инде безнең өчен мәкерлеге. Шулай ук инде үзебезнең сәламәтлегебез өчен бик тә кайгырмыйбыз. Монда килгән кардәшләребез арасында инде бик күп кешеләр, әлбәттә менә бу аракы, ул да булса инде тәмәке тарту гынахыннан ераклар, Аллаһка шөкер. Ләкин инде кешеләр үзләре менә бу инде әйберләрне рөхсәт итәләр. Бу бит инде аракы түгел, бу пива, бу анда вина, башка нидер кичкенә градуслы хәмер дип инде үзләре рөхсәт итәләр. Бу инде безнең халкыбызда таралган, татарлар арасында да, башка милләтләр арасында да шайтан аларны шулай дип алдый. Бу харам түгел, тәмәке тарту мәкрух гына, мәкрух инде ул каты нителми дип әйтәләр, шулай бит. Шулай ук ашаган вакытта да төрле ризыкларны ашый безнең халыгыбыз. Аллаһ Тәгалә үзебезне сакласын һәм инде сәламәтлекне, үзебезнең тәннәребезне саклау ул безнең әманәтебез. Шул әманәтне дә без үтәргә тиешбез һәм үзебезнең тәннәребезгә зулым итмәскә тиешбез. Шулай ук үзебезнең гаиләбезгә карата да зулым итә алабыз без. Үзебезнең әти-әниләребезгә көн, 2 көн бер атна шалтыратмадык, хәлен белмәдек, ул да зулым. Үзебезгә зулым беренчедән. Нигә дип әйтсәгез, чөнки әти-әнинең рәнҗеше, әти-әнинең каргашы ул дуга кебек бернинди пәрдәсез кабул кылына. Пәйгамбәрбез алейхиссалам әйткән, әти-әнинең
балага һәм баланың әти-әнисенә кылынган дуга бернинди пәрдәсез шул ук мизгелдә кабул ителә дип әйткән. Шулай ук инде әти-әнинең рәнҗеше дә шулай тиз төшә. Шуңа күрә әти-әниләребезне рәнҗетмәскә тырышыйк, аларга үзебезнең йомшак һәм күркәм мөнәсәбәтне күрсәтик. Балаларыбызга карата, хатыныбызга карата шулай ук зөлм итә алабыз, ничек итеп? Аларга вакыт бирмичә. Менә безнең балаларыбыз өйдә көтеп утыра, кайтыр микән әтиебез, уйнар микән безнең белән вакыт безгә бирер микән? Әти нәрсә эшли? Әти кәсептә, әти инде акча каян эшләргә микән, гаиләне ничек тотырга микән дип кичкә кадәр эштә, аннан соңга калып дуслар белән мөншага китә, гаиләсенә вакыт бирми, игътибар итми, һәм инде аннары балалары үсеп җитә, 10 ел балаларына, 10 ел, 15 яшь тула ул балаларга, һәм инде әти андый яшьлек балаларга кирәк тә түгел аннары. Ул да бу мизгелне югалту, шулай ук инде безнең өчен зөлм. Һәм шулай ук инде безнең бөтен аспектларның дип әйтик инде султаны, ул да булса бөтен аспектлар шул мәсьәләгә бәйле, ул да булса үзебезнең матди ягыбыз, ул да булса инде безнең финансы дип әйтәбез, каян без кәсеп итәбез акчабызны, аның турында бик каты уйларга кирәк, чөнки бик күп кеше белмичә үзе-үзенә зөлм итә, нәрсә эшләп, акчасы, эшләнгән акчасы харам. Ниндидер гынахка бәйле булган эш, булсынмы ул банкка бәйле, булсынмы ул ишкече ниндидер әйберләргә бәйле булган эш, анда эшләү, анда кәсеп итү, шул җәмгыятьтә булу һәм шул җәмгыятьтән акча алу, ул әлбәттә безнең үзебезнең гаиләләребезгә дә, тәннәребезгә дә, үзебезнең кисәбезгә дә зулым итү. Нигә дип әйтсәгез, чөнки бүгенге көндә кешеләр, мин аралашам халык белән, аларның бер кайгысы ничек итеп бу булган акчаны югалтмаска, ничек итеп аны саклап калырга. Менә хәзер инде төрле үзгәрешләр дөньяда бара, шулай бит төрле яңа гасырда яңа күренешләр, без бөтенебез аларны тыябыз, һәм кешеләрнең кайгысы ничек булган акчаны саклап калырга. Инвестиция алыйм микән, берәр фатир алыйм микән, Төркиядә берәр фатир алыйм микән, әллә Грециядә бер фатир алыйм микән? Хәлле кешеләр инде бер-берсе белән сөйләшәләр. Паевый инвестиционный фондка кертим микән, ана акциялар, ниләр, инвестициялар дип үткән 2 ел дәврендә кешеләр нинди төрле финикаларга, ниләргә акчаларын кертеп бетерделәр, акчасыз калдырдылар. Кешеләрнең бөтен булган уе, каян акчаны, ничек акчаны саклап калырга һәм ничек акчаны күбәйтергә. Ул акчаны сезгә кем бирде? Ул акча сезнеке әллә? Ул бит Аллаһ Тәгаләнең акчасы. Сез уйлыйсыз, ничек ул акчаны күбәйтергә, ничек Аллаһ Тәгаләнең кулында аның сакларга да, сезнең юк итергә дә Аллаһ Тәгаләнең кулында. Бер генә фурсат бар ул акча белән бу дөньядан китергә. Сез үләсез. Ул акча балаларыгызга кала, балаларыгыз үлә, ыныкларыгызга кала. Ул акча сезнеке түгел, сез хаталанасыз туганда. Без бөтенебез хаталанабыз. Ул акча Аллаһ Тәгалә хузурыннан килгән, вакытлыча Аллаһ Тәгалә безгә кулланырга ул акчаны биргән. Һәм аның өчен алай каты кайырга кирәк түгел. Аллаһ Тәгалә үзе әйткән, бер качан да садака бирүче кешенең акчасы кимемәс дигән. Безнең өчен күптәннән инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәребезгә алдан булган ниләргә, пәйгамбәрләргә әйтелгән сүз, ул да булса әгәр дә ки без изге гамәл кылабыз икән, изгелек эшлибез икән, ул вакытта безнең бер качан да бер нинди менә бу дип әйтик инде акчабыз югалмаячак, һәм без аны киләчәктә кыямәттән соң иншалла җәннәт вакытларыбызда, җәннәт капкаларыбызда менә бу инде изгелекләребезне күрербез. 2 атна элек әйткән идек, менә агачлар утыртыйк туганнар дип, менә бу 2 атна арасында 4 агачка акча китерделәр. Менә бу инвестиция, менә бу дөрес хаклык инвестиция. Менә хәзер иншалла күптәннән закламый башлыйбыз тизергә. Менә монда сез күреп торасыз, монда яшәгән кешеләр без ничә ел дәврендә кешеләрне ашатабыз. Менә бу инде урамда калган кешеләр, алар арасында пенсионерлар да, ачлык, авыр хәлдә калган кешеләр, безнең инде монда 100 кеше һәр көн сайын аша бирәләр. Шул кешеләр өчен социаль столовый кырырга булдык, социальная столовая. Әймә, шул төзелештә әгәр дә сезнең үзегезнең ниндидер кичкедә генә ярдәмегез булса да, ул
Кичкене ярдәмегез, менә бер свай сатып алыгыз, бер свайның бәясе 5000. Шуны кагып куялар да, ләкин ул сезнең свайы була, ул бер качан да бер кайда да югалмаячак. Бер нинди аңа скачки на бирже влиять итмәячәк. Бер нинди кризис ул свайга килеп сукмаячак. Бер нинди сугыш, бер нинди ызгыш аңа зарар итмәячәк. Ул сезнең җиргә кагылган, мәчет җирендә кагылган свайы була һәм ул сезгә иншалла ниятегез изге булса, бу дөньяда һәм киләчәктә дә иншалла ярдәмен күрсәтер. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафa'ana bil ayatil wa zikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il jama'atil muslimin al-hadirin ajma'un innahu ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ud du'a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: напоминайте, ибо поистине напоминание приносит пользу верующим. Год состоит из разных этапов. Один из них это месяц Мухаррам. Мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля в течение года дает нам различные отчетные точки, которые мотивируют нас в сжатый период времени консолидироваться, усилить все свои силы, внутренние силы, финансовые силы, усилиться вокруг общения с семьей. Это месяц Рамадан, в который прекрасно мы можем и поститься, и общаться с семьей, и рассказывать какие-то проповеди друг другу. Это Курбан Байрам, вокруг которого мы тоже объединяемся. Это дни Ашура, например, в которые мы постимся. Дни Арафат, в которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям обещает нам большие награды за совершенный пост. Это месяца, которые Аллах Та'аля назвал Шухуруль Хурум. Это запрещенный месяц. Аллах Та'аля в Коране говорит: «Инна гиддатуль шухури гиндаллахи иснатуль ашара». Поистине у Аллаха число месяцев 12. Фи китабилля записано были в книге Аллаха в тот день, когда было сотворено небеса и землю. Яуму халяка самуати валь ард. Минха арбагатуш хурум. Из них, из этих 12 месяцев, 4 месяца это месяцы запретные. Запретные для греха, запретные для проливания крови, запретные для войн, запретные для вот этих вот всех действий. И Аллах Та'аля говорит дальше: «Залика дин аль-каим» — это и есть праведная вера, это и есть праведная вера. И вот эти вот отчетные точки, эти месяца, они помогают нам удерживаться от грехов. В течение года всего грешить нельзя, понятно, да, 12 месяцев грешить нельзя, грешить харам. Но вот в эти 4 месяца еще сильнее грешить нельзя. Нужно еще сильнее усилиться, нужно еще сильнее постараться совершать благие деяния, потому что в эти месяца Аллах Субханаху ва Тааля смотрит на нас, на своих рабов и оценивает наши деяния. 30 июля у нас начинается первый день Мухаррам, месяца Мухаррам. С этого дня мусульмане начинают отчет года, Нового года. И я желаю вам вот в следующем году как можно больше делать благодеяния. Мы, конечно же, ничего не празднуем, ничего не отмечаем, но раз уж пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, после переселения из Мекки в Медину начал отчет вести хиджри, называется хиджри от слова пересечение, от переселения, от слова хиджра. Раз уж пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начал вести этот отчет, мы его продолжаем. У нас 30 июля наступает 1444 год с хиджрой, и пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает этот год поистину для каждого из нас благословенным, и чтобы каждый из нас, иншаллах, смог достичь тех целей и задач, которые он поставил в течение этого года. И Аллах Тааля в Коране дальше говорит в этом же аяте: «Фаля тазлиму фихинна анфусакум». Так не делайте же зульм, не вредите же сами себе во время этих месяцев. Каким образом человек может навредить себе? Очень странно для нас, наверное, будем наблюдать картину, которой человек сам себя, например, избивает, бьет себе по щекам, например, да, ударяется об стену, мы подумаем, ну, у человека что-то не так, например, с ним, да. Или человек, который сел на лавочку и начинает поджигать деньги, там, да, например, просто сжигает их, просто, или сжигает свое здоровье, или сжигает деньги, мы скажем, явно это какой-то человек, с ним что-то не так, он не в порядке, ему нужна какая-то помощь квалифицированная, да. Но явное шайтан завуалировал и скрыл от нас таким образом, что многие из нас, людей, вот сколько сейчас, да, пришло на 5, это же, смотрите, мало же это, да, вот
Если по меркам Казани посмотреть, вот посмотрите, здесь всего сколько? Ну, 500 человек тут, да? А в Казани сколько миллионов человек живут, да? Они не знают о том, что шайтан харам завуалировал и показывает как что-то такое легкое. Например, для детей у нас очень часто сейчас, да, вот я иду, смотрю, дети курят электронные сигареты. Видели, да, все? Они очень вкусные, ароматные, с запахами, да, там, хочешь банан, хочешь ананас. И дети расценивают это как какую-то игрушку. А вред от курения электронной сигареты соразмерим с вредом от курения обычной табачной сигареты, обычных табачных сигарет. Но даже сигаретам мусульмане что сделали? Нашли оправдание. В ханафитском мазхабе нету прямого запрета в Коране, поэтому в ханафитском мазхабе курение сигарет это макрух. Но это не харам же, брат, это макрух. Начинают вот так себе по-разному оправдывать. Да, ведь вредят своему телу. Также вредят своему поклонению. Воруют у себя во время намаза. Каким образом воруют во время намаза? Думают о мирском. Как бы деньги сохранить, когда бы вложить какие-нибудь копеечку, чтобы эта копеечка вернулась. Во время намаза по сторонам смотрят, не вовремя намаз читают. Когда тахарат берут, не вовремя, неправильно, неполноценно, что делают? Омывение делают. Воруют себе саваб из намаза. Вроде намаз читаем, но если посмотреть, можно, оказывается, было и лучше, да ведь? Что касается зульма к своей семье и детям, также есть такой у нас аспект. Братья находятся в постоянном поиске средств, чтобы закрыть квартплату, квартиру, машину и так далее. Забывают о своих семьях, забывают о своих детях. И это тоже является очень большой проблемой. Дети потом вырастают, пацанам 10-15 лет становится, а им уже папа не нужен, и они уже другие интересы, он, может, опомнился, пришел, сказал, где дети мои, а уже дети твои тебе уже самому даже и не принадлежат, потому что ты им уже и не нужен. Вот это вот, если аспект воспитания детей упустим, тоже зульм будет в отношении себя и семей своих. Также, конечно же, зульм в отношении наших финансов. Когда мы зарабатываем средства, мы должны знать, из каких источников мы получаем наш доход, из каких источников получают доход нашей семьи. Праведные предшественницы, женщины, когда провожали своих мужей, говорили: пусть в наш дом никогда не зайдет харамное имущество, пусть в наш дом никогда не войдет взятка, пусть в наш дом никогда не войдет харам какой-нибудь, да, заработок, который был заработан нечестным путем. Мы переживем голод, я готова голодать, но только не приноси домой харам. Вот такими словами мусульманки прошлого провожали своих мужей. Мусульманки нынешние говорят: что-нибудь на работе там заработай, мне шубу надо, мне сапоги надо обновить к зиме, мне вот надо туда слетать, мне нужно кортье, мне нужно колье, мне нужно что-то, мне нужно ремонт сделать и так и далее. И мужчине приходится искать какие-то средства для заработка, и иногда они бывают не совсем честные, где-то, может быть, наполовину честные, где-то наполовину нечестные, и начинает человек думать: а если я возьму отсюда, а если я возьму отсюда? Это и есть зульм в отношении к нашим финансам. Мы этим самым себя что делаем? Разрушаем, когда мы зарабатываем харамом или сомнительным. Аллах Та'аля пусть каждого из нас убережет от сомнительного. Также к сомнительным и, более того, запрещенным являются деньги, которые мы под джихили положили под проценты, которые по-прежнему приносят нам пользу, и мы все никак не решаемся эти деньги из банка забрать. Нужно, братья, финансы свои приводить в порядок. Нужно думать о том, куда мы вкладываем свои последние кровные копейки, в какие есть различные финансовые пирамиды, которые прикрываются, опять-таки, под таким красивым словом, как инвестиции. Да? Мы знаем, что такое Френдекс, мы знаем, что такое Финика и так и далее, как люди погорели и несли туда миллионы денег. Явный харам. Однозначно ученые ислама запрещают подобные вложения финансовые. Деньги, которые приносят деньги, являются запрещенными, и обязательно между ними должен быть труд или продажа. Да, ведь? Об этом, обо всем нужно думать. И самое интересное, зачем я наблюдаю в сфере сложившейся вот ситуации, обстановки в стране, нестабильность какая-то, кризис за кризисом у нас постоянно происходит. Люди, у которых есть что сохранить, постоянно озадачены, прямо озабочены темой о том, как бы сохранить деньги. И у них разные варианты. Купить квартиру в Греции, купить квартиру в Турции, вложиться в строительство какого-то там многоэтажного дома в Казани. Как сделать так, чтобы деньги вот эти вот сохранить?
Люди ошибаются, думая, что это деньги им принадлежат. Это не их деньги, это деньги Аллаха, которые даны им во временное пользование. И Аллах эти деньги как дал, так и легко заберет, если мы не будем в отношении наших финансов также что? Очень аккуратны и давать тем людям, которые имеют на эти деньги право. Если ты зарабатываешь средства, и у тебя есть, если у тебя есть нисаб, и ты этот нисаб накопил, и с этого нисаба у тебя есть 2,5%, не надо думать, давать мне эти деньги или не давать, это деньги не твои, это чужие деньги в кармане у тебя, ты должен от них избавляться как от скверны. Вот если у тебя на одежду попала какашка, например, ты же ее вот так вот бросишь, ты же побыстрее пойдешь мыть это все. Вот скверно, пророк сам сказал, деньги, которые тебе не принадлежат, это скверно, от них нужно избавляться, сказал пророк сам. Когда у тебя нисаб равен 500 тысяч рублей, у тебя только 500 тысяч рублей, выплатить 2,5% от этой суммы легко. Но когда у тебя доля твоего нисаба растет, и она превращается в миллионы долларов, то выплатить миллионы рублей с этого становится сложно. Он начинает думать, ага, как бы мне этот закят сохранить, как бы мне этот закят родственникам дать, а потом обратно этот закят у них забрать, и разные схемы начинают думать. Как один хазрат мне рассказывает, пришли ко мне, говорит, в другом российском регионе была история. Пришли ко мне, говорят, люди, дайте мне, хазрат, территорию, я здесь бизнес открою, мечеть, около мечети построим магазин, будем раскручиваться. И действительно, Аллах Та'аля дал баракат этому делу. И процент обещанный они заносили хазрату, и хазрат там мечеть ремонтировал, пристрои строил, все шло хорошо до тех пор, пока они не стали зарабатывать слишком много. И они начали думать, что не слишком много они отдают в мечеть, слишком много они хазрату дают. Хазрат ничего не делает. Они забыли, что это дом Аллаха, забыли, что это территория мечети, и это дом Аллаха. И они перестали давать. И тогда у них что случилось? Конечно же, Аллах Та'аля у них начал забирать, и у них начался упадок. И когда они пришли к этому хазрату, говорят, что случилось, хазрат? Нет у нас сейчас прибыли. Он сказал, я, говорит, сделал такое за вас дуа, сказал, о Аллах, дай им столько денег, дай им столько бараката, которым они смогут правильным образом распорядиться. И вот действительно некоторым людям много денег нельзя давать. У них начинаются проблемы после этого. В религии начинаются проблемы. С их богобоязненностью начинаются проблемы. Люди начинают скупиться. И я хочу вам рассказать о том, что есть единственный правильный паевый инвестиционный фонд, куда вы вложите деньги и никогда не потеряете. Никогда, ни при каких изменениях. Это благо, это садака, это милостыня, которая обращена в дома Всевышнего Аллаха, в мечети, обращена в какие-то благотворительные организации. Я вам вот сейчас заявляю, иншаллах, что в конце августа начнется строительство на территории, за территорией спортивного комплекса. Здесь у нас спортивный комплекс, за ним будет социальная столовая. Те, кто живет рядом с нами, вы наверняка уже видели о том, что на протяжении последних лет мы здесь кормим каждый день. И людей, которые живут на улице, да, ведь это люди без определенного места жительства, среди них и пенсионеры нуждающиеся. И мы для них строим социальную столовую, порядка 120, может быть 150 квадратных метров, куда они могут зайти, покушать, помыть руки перед едой, покушать, тарелку бросить и уйти. То есть просто накормить людей. Вот для этого социальную столовую строим. И вот каждый из вас может одну сваю забить, но это будет ваша свая. И она никуда не денется, ни под воздействием никаких катаклизмов, кризисов или чего. Она будет ждать вас, иншаллах, вплоть до судного дня. Каждая инвестиция, каждая копейка, каждое посаженное дерево, каждый посаженный цветок. Вот у нас человек розы посадил. Пусть Аллах даст ему благо. И тем людям, которые деревья сажают, пусть Аллах даст благо. Это вклад в вашу будущую жизнь. В этом мире вы получите, иншаллах, благо и в мире ином. Инна Аллаху ва малайкату юсаллюна аля набия, юхалладина аману салли алейхим таслиман. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Инна салята танха анил фахшай валь мункар ва акимус саля.